وأفر تنبين عليه الصلاة والسلام أصول بنجرني أمة سات راسوداتني أكسم مونوف رامن وأفران كنان إسن راسودات داتي وأفران كان الرافقات دانونجي فيديو خنان قد أمان وجدا وردو وأفران إرقام ربي نور راسوداتي أكوان سن هجنو مي نولين تريتي ولين بر إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد وبلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأفر إرقام ربي عليه الصلاة والسلام حديث يا خيستي أمة سات الراسوداتني الراهيس أكفقاتا نوف رامن دبو بلينكية. حديث إمام البانين حسن قد خيستي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله را رفي حديث يا خيستي إرقام ربي خن حديث إمام البانين صدركا حسن جو غاري جو خنف خيستي أكن ننجا إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط الرجرتي واني همان أني هواس خيا أمة خير را صدادو مالف صدات إرجم ربي صدان إرجم ربي مال إبسا إرجم ربي واني جرتي الدنيا تنا خيستي إرجميف خنجرتي قچيلو دان نوتي دفيف اكنوت ابيد جلا باني ابيد ربي جلا برارمني جنة ربي اركنو في نهندنو تنا حديث برا خيستي ما ننجا فكين كيافي فكين خيسن اي حواس ساباني امه محمد باني فكين كيافي فكين كيسن اكغرتي بلاچا غما ابيدا اوتالو انيمو بلاچا سن خنين ابيدرا دور كجير غما ربي عليه الصلاه والسلام isinimmoo diddaniina harkaa baatanii gariin ibiddasan keessa kuftan nunjaa ergamaan rabbii wanni ergameef qaceelloo gartee nuti qabannee rabbii keenya jaalachiifnee akka jannata rabbii seennufi duba inna akhwafa maa akhaafu calaa ummati wanni akkaan ani ummata kiyyarraa sodaadhu oggajuu ergamaan rabbii ay wantoota yoonii fi isaan dalagan gartee dallansuu rabbii itti arkamu akkasuma immoo ibidda jahannamna duraa seenan خجنة أركن نيفو جارجما ربي تناف سودان إرجما ربي وني إبسو نخنات تهلاك موانسا مالجي دوبا إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط دلقا أمة قرتي قوم اللوط دلقا إسان دلقني ربي اتهلاك سن دلقا سنين إسن الراسو دار داجي إرجما ربي قوم لوط مال بلي سني ربي نسان هلاك أمني قوم لوط gartee jinsiyyaa takkaatu walitti haajama dhiirri dhiirumatti haajamu jechuudha fadhii lubbuudhaaf dhiirri dhiirumatti haajamu ummanni qoomuluut wanni itti mokkorame dalagaa guddoo tana duba dalagaa hammeenya fokkottuu gartee najisummaadha dalagaa tanaan isinirraa sodaadhaa jee dalagaan tuni dalagaa gartee yoo hawaasa tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala hawaasa ganda tokko yoonii fi ummanni sun dalagaa qoomulu dalage yoo isaan qofa addunyaa tana gubbaa jiraatan rabbiin hawaasa sanni balleessaa jiran hawaasnummaan tokko walii galee cufti isaanii yoo dalagaa gartee qoomulu takkaahu amma yeroo ammaan tana gahee jaaniin dhiirri dhiiratti haajamu walciyaadu billah dalagaa tana namni yoonii fi kan dalagu taate hawaasni tokko rabbiin subhaanahu wa ta'ala addunyaa tana gubbaa hin jiraachisu ummanni sun ummata abaaramaa ummata halaakamaadha rabbiin addunyaa irraa ni balleessaa jiran kuni ummata qoomuluut qofa osoo hin taane ummata biraa keessatti illee wantoota argamerraa hedduu bobbaleeyyan kiyya ummanni tokko cufti isaanii kana daleeynaan rabbiin ni halaaka waan fokkottuudha jechuudha amantiin islaamaa xahaaratti nama ajajji amantiin islaamaa ammallee maali nu ajajji takaasura gartee dhalaa fuunee akka gartee wal horree walirraa horree heddummaan nufi ergamaa rabbii tanaaf horaa heddummaadha guyyaa qiyaamaa isinittiin dhaadadhaan hunjaadu bobbaleeyyan kiyya kan duraa wanni ergamaa rabbii nurraa sodaate ummata isaarraa sodaate maali dalagaa qoomuluut ummata qoomuluut sani duba irra hedduun keenya gartee amma yoonii fi dalagaa akkanaa jennee dubbanne acuudhu billaa akka jennu abdiin qaba immoo bobbaleeyyan kiyya biyyootii gartee biyya alaa ja'an tana biyyootiin islaanuti guddatte jennee sammuu keessa yaannu tagartee faashinaa fi waa hunda keessatti isaan hordofuu feenu kuni biyya qorooman jennu kuni akka ajaa'ibatti gartee itti hirmaatanii jiran yeroo tana keessatti sababa gartee
راوي دلقات ناتي نمو ركوب رفيتو جراو ديون تنيجو خان أمان تنمو بلتشا جرو ربي سبحانه وتعالى نهندا هو رانواتيس خان درا إرقام ربي دلقا قرتي قومولوت تنان إسن الرا صداد لأنه يودليني ربي سبحانه وتعالى حواسسا يمل كيسو وانتهف خان لما فعلا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام حديث هي خيستي وندين أكان إسن الرا صدادو إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر واني أكان أني أمتك يرى صدادو أكيسان دلغن شركي تكشو خانو مغرتي ربي توكيشوم سينو إرقام ربي تأمني جرو شركي تتكو دلغو شركي تكو انتمي جنان الرياء أغر سيفنا رجي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام نمني توقوان دلغو خيستي أغر سيفنا بربادو نمني غرتي أكيسا أركو بربادو الرياء والسمعة akkasuma immoo dhageettii namaa barbaadu ebaluun bar akkana jee bar akkana qara'aa bar hin agarre jaanii dhageettii namaatii fi harkaa namaa itti fadhu waan daliilu san jechuu ashirkul asghar shirkii xiqqoo tanaan isinirraa sodaadhanuun jargamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam yaquulu allahu yawma alqiyaama guyyaa qiyaamaa rabbiin subhaanahu wataaalaa hogganii fi gartee gabrootan isaatiif galata galchuu ni ja'a inna jazaa'a annaasi bi'acmaalihim dalagaan arraan tana namuu gartee wanni galata itti arkatu waan gartee inni carraaqateen arraan tana galata arkata namuu immoo idhabuu isin deema eenyu warri gartee riyaa'a agarsiifannaaf dalaga addunyaa gubbatti idhabuu deema isiniin kun ila alladhiina kuntum turaa'uuna fi isaanuwwan agarsiifachuu turtan dalaga ibaadaa godaleeydan nama agarsiifachuu turtan akka namni isinii dhaga'uu feetan isaanowwan bira deemaa warra dhageetii isaaniitii fi harka isaanii barbaaddan san isaan bira dhaqa duniyaa irratti jechuu fanzuruu hal tajiduuna cindahum jazaa'a mee deemaati akka gartee namni isinii dhagahu barbaaddanii akka namni isinii arkuuf dalagaa hojjettan san deemaa ummatuma san irraa yoo arra galata isinii kannan mee deemaati irraa fudhadhaa jaa rabbiin subhaanahu wataaalaa ashirkul asghar shirkii xiqqishuu riyaa'a agarsiifannaa dhageetii namaa barbaadu waan dalaydu keessatti jechuu kuni waan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nurraa sodaatiti wanni ergamaan rabbii sodaate immoo akka jennetti waan gartee nuti akka jannata seennuuf girdoo nutti tahurraa hidu bobbaliyan kee duba riyaa agarsiifannaan akkamitti girdoo ta'a dalagaan teessuun akkasirraa hin qeebalne godha rabbiin gaafa namaaf galata galchuu deem ati siin jaa eenyu bira deema isaanowwan agarsiifatan san bira deema waan nuun joof tunillee gartee waan hamtuu ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam nurraa sodaatani kan lammaffaadha kan sadaffaadha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiya sahiha gartee tafsiira qurxubii keessatti dhufe keessatti ergamaan rabbii akkana jaa inna akhwafa maa akhaafu calaa ummatii wanni gartee akkaan ani ummata kiyyarraa sodaadhu kan sadaffaadha a'immatal mudilluun duree nama jalliftuun irraa sodaadha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam duree hawaasni tokko beekaadha je'eef dura godhe immoo inni wallaalaadha duree gartee namni rabbi sodaata je'ee isa amanee amaanaa hedduu bira kaayate inni immoo kanama ganu ka amaanaa namaas hin tiisine ani wanniin ummata kiyyarraa sodaadhu akkaan duree nama jalliftuun sodaadha nama muslimaa bakka bu'u hogganii filaalte gubbaa isaa maasha Allah tabaarakallah taqiyyun naqiyyun khafiy gartee nama qulqulluu rabbi akkaan sodaatu fakkaata immoo keessa isaa sodaan rabbii humaa takka hin jirtu amaanaa hin beeku duba baleenkii arkaan jiru waan kana meelaali ga'ate hawaasni keenya arraan tana hajjii deemna je'ee maallaqa isaa kafalee gartee maatii isaa rabbumarra dhiifatee waan qabu gurguree itti dhadhawatee hajjii arraan tana nin deema gizee jee maal mudate hawaasni keenya duree gartee nama jalliftuun irraa sodaadhaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam li'annahu hawaasni tokko duree isaaniitiin ibsama hawaasa tokko ka dura bu'eetu yeroo hundaahuu namni isa laala eega gartee dura bu'aan isaanii akkana ta'e eega sheeyni isaanii akkana ta'e maaliyyaa duba cawaama hawaasni bal'aan akkami je'ee waan namni gartee hawaasa tokko ittiin madaalamu mataa hawaasa tokkooti duba akkuma gaallinuu gartee duraan laallata ja'ansan tanaaf ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiya sahiha gartee tafsiira qurxubii keessatti masdaraaf hin dubbadhe
تفسير قرطبي خيسر في إرجام ربي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة المضلون ونين أن أكان أمة خيرا صدار دورين مجلفتون الراسودار دجي دوبا بليانكي خان أفرف فادا ونين إرجام ربي نور راسوداتو إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي ونين بودا قرتي أكان إسن الراسودار يا هواس خيا كل منافق شوف منافقا عليم اللسان خنقرتي الربا قرا نما منافق أقرو الربا قرا الرات تولا هاسه بيخا تولچه همتو بيخا إمبو نمنخو منافق أجيشون نما أمري ربي في رسول الرا به توكو منافق جان نما أمري ربي في رسول الرا بهن منافق جان خنقرتي قبا إسا إيمان ملسي إمو خيس إسا مال أخيفتي دم كفري فا نما قرتي دلقا عبادة خيستي عبادة ردنتاهن قبل منافقة عن سن الراسو دار لأنه منافق نخوني يو قبالا التي مزهراني تولا أكملي بريد هذا أكملي نما ربي فكات عليم اللسان أما اللي أكا قرتي أتي قرتي حاسو اللي نتولا قرتي نما برتي يو همت اللي همتو بيخا يو غافت اللي غافتشو بيخا yoo gartee dharasi amansiisuuf lafaaqee afaan isaa arraata qaraa waan qabuuf si amansiisa duba baleessa qaba wanneen ani akkaan irraa sodaadhu isinirraa sodaadhu na booda munaafiqa arraata bareeduun isinirraa sodaadha zamana kana keessatti namni hawaasaan deemu nama beekama namni beekamaan maaliin beekame معصيادان بيكما درامادان بيكما وليدان بيكما ولين دلغا منافقات وانتوتا حراما غرتي جهرين دلغا ملسي دلغا نمنكو منافق بيكما امو حواسني نما خانا ني امانسي اتي غرتي اكا نما خانا تندوبني في مو الراتا بريدا يا حواسا خيجي غرتي حواسا غرادا غودا nam tokko dura dhaabbatee ebaluun kun akkana jechuu hin danda'u duba jalaa hamtuun isiniin deema jechuu hin dandeessu maaliif jennaan arraata bareeda hawaasaatu jaalata itti hiriira namninis nama kanaan isinirraa sodaadhaa je kan duraa dalagaa gartee qoomuluut gartee dhiiratti haajamu fadhii lubbuutiif walciyaadu billah kanaan isinirraa sodaadha kan lammaffaadhaa arriyaa agarsiifannaa dalagaa daliinoo keessatti agarsiifannaa namaatiif hojjechuu kanaan isinirraa sodaadhaa je kan sadaffaadhaa أئمة المضلين duree gartee nama jalliftuun isinirraa sodaadha du'aatun alaa abwaab jahannam jirgamaan rabbi warra gartee zaahiraan akka waan jannata siyaamutti siyaamu immoo inni ibidda siyaamaa jira walciyaadu billah duree dhajee kan sadaffaa duree jallattuu nama jallistu jechuu kan afraffaadhaa munaafiqun caliimun lisaan munaafiqa gartee kan arraata tolu arraata bareedu jirgamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam ربي سبحانه وتعالى وان ارجما ربي الراسودات خنا هم دراه ورنا جيب ربي انه هاغدو غرتي وان ارجما ربي دفي غرتي اكوان سنين اركن نوف صداتي سن اي جنة ربي سن سنة اسار جراتو سن ربي انه هالافيسو جنة سن ربي انه هاغيسو ارجما خينيو جن الله ربي انه هاغدو وافرن ارجما ربي نوف صداتني نو دامني ديمني دام سخن وغد اگيفتي شير قولي تو بليسخي أو بليتتية نمني قرتي الدال على الخير كفاعله نمني نمك أجيل خيري تكتي أكا نما قرتي حجة التلقاوم أنين دبردهوني في أتين شير قوتي نمت أجيسستس أجري والكتا كم ندفا شير قولي حديث ارقام ربي عليه الصلاة والسلام ربما قرتي نما تقوتو أجيفتي سبب خيتين الراغور فمتها هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.